Nyanyui la abe ale si Yohanes ŋlɔe ene. Yohanes ƒe agbalẽ tagbãtɔ. Nya la trɔ zu ŋutilã. Le gɔmedzedzea me la, nya la li, eye nya la li kple Mawu, eye nya lae nye Mawu. Eli kple Mawu le gɔmedzedzea me. To eya me wowɔ nuwo katã, eye eya manɔmee la, womewɔ naneke si wowɔ la o. Eya me agbe le, eye agbe siae nye amegbetɔwo ƒe kekeli. Kekeli la klẽ ɖe viviti me, eye viviti la mete ŋu ɖu edzi o. Ame aɖe va dzɔ si Mawu dɔ ɖo ɖa. Eŋkɔe nye Yohanes. Ame sia va be yeaɖi ɖase tso kekeli la ŋu, ale be to eya dzi la, amewo katã naxɔe ase. Menye Yohanes ye nye kekeli la o. Eya la, ɖeko wòva be yeaɖi ɖase le kekeli la ŋu. Kekeli vavã si klẽna na amewo katã la gbɔna va xexea me. Enɔ xexea me, gake xexea me mekpɔe dze sii o. Evɔ eya dzi woto wɔ xexea me. Eva eya ŋutɔ tɔwo gbɔ, gake eya ŋutɔ ƒe amewo mexɔe o. Ke ame siwo katã xɔe, eye woxɔ eƒe ŋkɔ dzi se la, ena ŋusẽ wo be woazu Mawu ƒe viwo. Ame siwo womedzi tso ʋu alo ŋutilã ƒe lɔlɔ̃nu alo ŋutsu ƒe lɔlɔ̃nu me o, ke boŋ tso Mawu ƒe lɔlɔ̃nu me. Nya la trɔ zu ŋutilã va nɔ mía dome, eye eƒe agbe yɔ fũu kple amenuveve kple nyateƒe la. Míekpɔ eƒe ŋutikɔkɔe si nye Mawu, Fofo la ƒe Vi ɖeka hɔ̃ la tɔ. Yohanes ɖi ɖase tso Yesu ŋu. Yohanes ɖi ɖase tso eŋuti gblɔ be, ame siae nye ame si ŋu menɔ nu ƒom le, esi megblɔ be, ame aɖe si li xoxoxo hafi meva dzɔ la gbɔna. Ame sia de ŋgɔ wum sãa. Ena yayra geɖe mí tso eƒe amenuveve sɔgbɔ la me. Se la to Mose dzi va, ke Yesu Kristo ya tsɔ amenuveve kple nyateƒe la vɛ. Ame aɖeke mekpɔ Mawu kpɔ o. Ame si nye Via ɖeka hɔ̃ la, ame si nɔ anyi ɖe Fofo la ƒe axadzi la, eyae ɖee fia mí. Yohanes Mawutsidetanamela ƒe gbedeasi. Azɔ esia nye Yohanes ƒe ɖaseɖiɖi esime Yudatɔ siwo le Yerusalem la dɔ nunɔlawo kple Levitɔwo ɖo ɖe egbɔ be woabiae be, ame kae nènye? Megbe o, ke boŋ eʋu eme na wo faa be, menye nyee nye Kristo la o. Wogabiae be, ekema ame kae nènye? Eliya? Egaɖo eŋu be, ao, menye Eliyae menye o. Wogabiae be, nyagblɔɖila lae nènyea? Eye wòɖo eŋu be, gbeɖe, menye nyee o. Wogabiae be, ke ame ka tututue nènye? Gblɔe na mí, ale be míanya nya si míagblɔ na ame siwo dɔ mí la. Gblɔ nya aɖe na mí tso ɖokuiwò ŋu. Yohanes ɖo eŋu na wo kple nyagblɔɖila Yesaya ƒe nya siawo be, nyee nye ame si le ɣli dom le gbea dzi ƒe gbe be, midzra Yehowa ƒe mɔ la ɖo wòanɔ dzɔdzɔe. Farisitɔwo ƒe ame dɔdɔwo hã biae be, esi menye wòe nye Kristo la, alo Eliya alo nyagblɔɖila la o ɖe, nu ka ta nèle mawutsi dem ta na amewo ɖo? Yohanes ɖo eŋu na wo be, mele mawutsi dem ta na amewo kple tsi, gake ame aɖe le mia dome,
si le yonyeme gbɔna, eye nyemedze be matu eƒe afɔkpaka gɔ̃ hã o. Nu siawo katã dzɔ le Betania, kɔƒe aɖe si le Yɔdan tɔsisi la godo, afi si Yohanes nɔ mawutsi dem ta na amewo le la me. Yesu, Mawu ƒe alẽvi la. Esi ŋu ke la, Yohanes kpɔ Yesu wògbɔna egbɔ, ale wòdo ɣli gblɔ be, mikpɔ ɖa, Mawu ƒe alẽvi si le xexe sia me ƒe nu vɔ̃wo ɖem ɖa lae nye ekem. Eya ŋutie menɔ nu ƒom le esi megblɔ be, ŋutsu aɖe gbɔna kpuie, ame si de ŋgɔ wum boo, eye wòli xoxoxo hafi nye ya meva dzɔ gɔ̃. Nye ŋutɔ nyemenya ame si wònye o, ke nye dɔ koe nye be made mawutsi ta na amewo kple tsi, atsɔ ɖee afia Israel dukɔ la. Azɔ Yohanes ɖi ɖase le ale si wòkpɔ Gbɔgbɔ Kɔkɔe la wònɔ akpakpa ƒe nɔnɔme me, nɔ ɖiɖim ɖe Yesu dzi tso dziƒo la ŋu. Yohanes gagblɔ be, nye la, nyemenya be eyae nye amea o, gake esi Mawu ɖom ɖa be made mawutsi ta na amewo la, egblɔ nam be, ne ekpɔ Gbɔgbɔ Kɔkɔe la wòle ɖiɖim ɖe ame aɖe dzi la, nyae be eyae nye ame si dim nèle. Eyae ade mawutsi ta na amewo kple Gbɔgbɔ Kɔkɔe la. Mekpɔe be nu sia tututue dzɔ ɖe ŋutsu sia dzi, eya ta meɖi ɖase be eyae nye Mawu ƒe Vi la. Yesu yɔ eƒe nusrɔ̃la gbãtɔwo. Le ŋkeke evea gbe la, Yohanes kple eƒe nusrɔ̃la eve aɖewo nɔ tsitre ɖe teƒe aɖe, eye Yesu va to wo gbɔ yina. Yohanes li ŋku ɖe Yesu dzi gãa hegblɔ be, mikpɔ ɖa, Mawu ƒe alẽvi lae nye ekem. Nusrɔ̃la eveawo se nya sia, eye wodze Yesu yome. Yesu trɔ kɔ kpɔ wo wonɔ eyome, eye wòbia wo be, nu ka dim miele? Woɖo eŋu be, Rabi, si gɔmee nye nufiala, afi ka nènɔna? Yesu gblɔ na wo be, miva kpɔe ɖa. Ale wokplɔe ɖo yi aƒe si me wònɔna la me, eye wonɔ egbɔ tso ɣetrɔ ga 4 me va se ɖe fiẽ hafi dzo. Ame siawo dometɔ ɖekae nye Andrea si nye Simon Petro nɔvi. Nu gbãtɔ si Andrea wɔ lae nye be edi nɔvia Simon, eye wògblɔ nɛ be, míekpɔ Mesia la, si gɔmee nye Kristo. Enumake wòkplɔ nɔvia Simon va Yesu gbɔ. Yesu kpɔe dũu, eye wògblɔ be, wòe nye Simon, Yohanes ƒe vi, woayɔ wò azɔ be Kefa, si gɔmee nye kpe gbadza. Yesu yɔ Filipo kple Nataniel. Esi ŋu ke la, Yesu ɖoe be yeayi Galilea. Esi wònɔ mɔa dzi yina la, edo go Filipo, eye wògblɔ nɛ be, va, nàdze yonyeme. Filipo sia tso Betsaida si nye Andrea kple Petro wode. Filipo hã ɖe abla yi ɖaɖi Nataniel, eye wògblɔ nɛ be, nɔvi, míeke ɖe Mesia, ame si ŋuti woŋlɔ nu tsoe le nyagblɔɖilawo kple Mose ƒe sea me la ŋu. Eŋkɔe nye Yesu, eye fofoae nye Yosef si tso Nazaret. Nataniel gblɔ be, nu nyui aɖe ate ŋu ado tso Nazaretia? Filipo ɖo eŋu nɛ be, va kpɔe ɖa.
Esi Yesu kpɔ Nathaniel wògbɔna egbɔ la, egblɔ be, Israelvi vavã si me alakpa aɖeke mele o lae nye esi gbɔna. Nathaniel bia Yesu be, aleke nèwɔ nya ame si ƒomevi menye? Yesu ɖo eŋu nɛ be, mekpɔ wò le gboti ma te ƒoƒoƒo hafi Filipo va yɔ wò. Nathaniel gblɔ be, Nufiala, wòe nye Mawu ƒe Vi la vavã, wòe nye Israel ƒe fia la. Yesu gabiae be, ɖe nèxɔ dzinye se elabena mete ŋu kpɔ wò le gboti ma tea? Nu gãwo wu esia aɖe ame si menye la afia wò. Nyateƒe gblɔm mele na wò be, ele dziƒo kpɔ ge wòaʋu, eye mawudɔlawo anɔ Amegbetɔ Vi la gbɔ vam, aganɔ dziƒo yim.